Moi ben, bueno, pois imos proceder a esta sesión extraordinaria que como único punto de orden do día ten o sorteo das mesas electorais das eleccións municipais 2019, do 26 de maio. Sistema informático, están os traballadores preparados e van ir sacando unha a unha as mesas e a composición do persoal que forma parte das mesas electorais das distintos distritos e mesas. Polo tanto, comezamos. Bueno, xa o que dixo o alcalde, que se vai a proceder ao sorteo informático. Sortearánse 9 suplentes por cada un dos membros de cada mesa que quedarán reflectidos no programa informático enviado pola Oficina do Censo Electoral. E tamén o que se pretende é que, a parte da elección dos membros das mesas por parte de todos os membros presentes do Pleno, é un suposto un pouco raro, pero en caso de resultar infrutuosas as designacións que se realizan agora de suplentes, para non ter que volver un pleno, se autorizan a alcaldía perante a secretaria do Concello efectuar un novo sorteo, un caso excepcional, de que quedáramos sen os 9 suplentes para que se procedese a un sorteo sen ter que celebrar un pleno. Se existe conformidade de todos os membros do Pleno, reflexas así na acta e non se ten que celebrar un pleno extraordinario urxente para, bueno, faría a Santa Secretaria ante os mesmos técnicos e coa presencia da Presidencia. Pero son 6 suplentes, 3 titulares e 6 suplentes? Son 3 titulares, non 9. O sea, son 3 por cada... Sí, bueno, sí. Pero, bueno, era para designar, para ter despois outro remanente a maiores sen ter que efectuar outro... Vamos a ver, un suposto que é bastante difícil que se dé, pero se ten dado. E se dá, pois, veríamos un pouco apurados polo tema de convocatoria ao pleno. Se existe conformidade de todos, sí. Vale. Vamos a sortear o sorteo de todas as mesas xuntas e, como sempre, despois veremos de... Vale. Entonces, empezamos. Distrito 1, sección 1, mesa A. Presidente, Copes Franceses, Laura. Primer suplente do presidente, Domingo Pombo, Olaria. Segundo suplente, Lorenzo Pérez, Natalia. Primeiro vocal, López Pérez, Elizabeth. Primer suplente do primeiro vocal, González Martínez María. E segundo suplente do primeiro vocal, Fernández Pombo, José Pablo. Segundo vocal, Camaño Souto Avelino. E primer suplente do segundo vocal, Castiñeiras, Vía Laura. E segundo suplente do segundo vocal, David Ibáñez María. Y ahora vamos a la mesa 1-1B. Presidente, Ordóñez Iglesias, Débora. Primer suplente do presidente, Vicente Camaño, Patricia. Segundo suplente do presidente, Rodríguez Laeño, María Begoña. Primeiro vocal, Rego Góñez Martínez. Primer suplente do primeiro vocal, Vicente Agüín, María Dolores. Segundo suplente do primeiro vocal, Pelegrina Rozados, Lorena. Segundo vocal, Otero Barral, Sergio. Primer suplente do segundo vocal, Vicente Collazo, Manuel. Segundo suplente do segundo vocal, Muñiz Camaño, Carlos. Mesa 1-2B. Presidente, G. Piñeiro, Susana. Primer suplente, Fernández do presidente, Pedro Fernández Rodríguez, Joaquín. Segundo suplente do presidente, León Zatubío, Monserrat. Primeiro vocal, Figueira Noia, Raquel. Primer suplente do primeiro vocal, Gabriel Gómez, María del Mar. Segundo suplente do primeiro vocal, Iglesias Torres Martín. Segundo vocal, Cedreiro Neira, Francisco Miguel. Primer suplente do segundo vocal, Calvo Martínez, María Victoria. E segundo suplente do segundo vocal, González Rodríguez, Francisco. Mesa 1-2B. Presidente, Martínez Franco, María Josefa. Primer suplente do presidente, Varela Figueroa, Natalia. Segundo suplente do presidente,
Presidente, Carol Ordóñez Antía. Primer suplente de su presidente, Iglesias Morales Silvia. Segundo suplente de presidente, Bacalla Torres Carla. Primeiro vogal, Alvarez Pérez Sara. Primeiro suplente do primeiro vogal, Figueira Real Dora. Segundo suplente do primeiro vogal, Alcalde Castro Juan Luis. Segundo vogal, Fernández Pérez María del Carmen. Primeiro suplente do segundo vogal, Barros Justo María Jesús. Segundo suplente do segundo vogal, Fungueirinho Cebreiro Gustavo. Mesa 1, 3, B. Presidente, Magariño Espartal Patricia. Primer suplente do presidente, Ramos Collazo Laura. Segundo suplente do presidente, Martínez Camino Iván. Primeiro vogal, Seco Quintas César. Primer suplente do primeiro vogal, Rial Frieiro Sara. Segundo suplente do primeiro vogal, Rei Pedreira Susana. Segundo vogal, Ramos González Jéssica. Primer suplente do segundo vogal, Osmeiral Rodríguez Sergio. Segundo suplente do segundo vogal, Varela Vázquez Beatriz. Mesa 1, 4, 1. Presidente, López Rey María Marcelina. Primer suplente do presidente, Magariño Figueira Ramón. Segundo suplente do presidente, Vicenta Villaverde Daniela. Primeiro vogal, Vázquez Coto Ángel. Primer suplente do primeiro vogal, Figueira Miguel María del Carmen. Segundo suplente do primeiro vogal, Fernando Cerqueiras José Manuel. Segundo vogal, Romero Rey Adriana. Primer suplente do segundo vogal, Rial Riva Rosa. Segundo suplente do segundo vogal, Vidal Ferro Daniel. Mesa 151. Presidente, Galván Rodríguez Ana Beatriz. Primer suplente do presidente, Escudís Reynoso José Horacio. Segundo suplente do presidente, Bravo Bravo Jesús. Primeiro vogal, Vicente González Clara María. Primer suplente do primeiro vogal, Iglesias Tespón Juan Bautista. Segundo suplente do primeiro vogal, Figueiro Vicente José Francisco. Segundo vogal, Novoa Pérez Juan. Primer suplente do segundo vogal, Figueira Lustres José Manuel. Segundo suplente do segundo vogal, Comojo Moares Paula. 2, 1A. Presidente, Martínez Baleirón Raúl. Primer suplente do presidente, Esperanza Figueira José Ramón. Segundo suplente do presidente, González Noya Silvia. Primeiro vogal, Cés Losada Pedro. Primer suplente do primeiro vogal, Lavandeira Costas Raúl Adrián. Segundo suplente do primeiro vogal, Fernández Romero Daniel. Segundo vogal, Cotán Otero Bernardino. Primer suplente do segundo vogal, Rosana Mayán Francisco. Segundo suplente do segundo vogal, González Rodríguez Ángel. 2, 1B. Presidente, Ordóñez Andrés Carlos. Primer suplente do presidente, Rodríguez Saborino Manuel. Segundo suplente do presidente, Rodríguez Río Néstor. Primeiro vogal, Quintans Lorenzo Ramón. Primer suplente do primeiro vogal, Somoza Miguel Sandra. Segundo suplente do primeiro vogal, Suárez Pimentel Óscar. Segundo vogal, Vázquez Rodríguez Valentins. Primer suplente do segundo vogal, Refojo González José Antonio. Segundo suplente do segundo vogal, Sumai Real María. 2A. Presidente, Escudís Reynoso María José. Primer suplente do presidente, Castro Suárez Amparo. Segundo suplente do presidente, Camaño Vázquez Rafael. Primeiro vogal, Iglesias da Silva María Irene. Primer suplente do primeiro vogal, Collazo Saavedra Rosa María. Segundo suplente do primeiro vogal, Iglesias Santos Dreixo. Segundo vogal, Fernández Carlos Simón. Primer suplente do segundo vogal, García Torres Silvia. Segundo suplente do segundo vogal, Cespo Cristina. 2B. Presidente, Pimentel Villanustre Verónica. Primer suplente do presidente, Romero Muñiz Raquel. Segundo suplente do presidente, José Lorenzo Paula. Primeiro vogal, Suárez Somoza María Estrella. Primer suplente do primeiro vogal, Romero Noya Carla. Segundo suplente do primeiro vogal, Ordóñez Rey María Carmen. Segundo vogal, Ordóñez Rey Lucía. Primer suplente do segundo vogal, Vidal Cristóbal Borja. Segundo suplente do segundo vogal, Martínez Pérez José. 3A. Presidente, Lustres Brea María Teresa. Primer suplente del presidente, Fernández Camaño Marcos. Segundo suplente del presidente, Bauín Saborido Natividad. Primeiro vogal, Figueiroa Fernández María del Carmen, será, no sé. Primer suplente, primeiro vogal, Esperanza María Teresa. Segundo suplente, primeiro vogal, Gil Ordóñez Julia. Segundo vogal, Carol Romero Juan Antonio. Primer suplente, segundo vogal, Cespón Figueiredo Marco Antonio. Segundo suplente, segundo vogal, Costela Rey Beatriz. 3B. Presidente, Piñeiro Blanco Sandro. Primer
Ambiental, María Teresa. Primer suplente, segundo vogal, Otero Colotido, Ana Teresa. Y segundo suplente, segundo vogal, Viña Ilustre Fernández, José Luis. 3, 2, 1. Presidente, Tembra y Cunha, Sara. Primer suplente presidente, Jesús Figueirinho, José Manuel. Segundo suplente presidente, Pouso Romay, Nadia. Primeiro vogal, Lío Figueira, José Ramón. Primer suplente, primeiro vogal, Rosada Serantes, José Manuel. Segundo suplente, primeiro vogal, Rosada Julio, Inmaculada Concepción. Segundo vogal, Figueira Suárez, Sandra. Primer suplente, segundo vogal, Pagos 3, Aida. Segundo suplente, segundo vogal, Rosada Milaso, Debería. Bueno. Pois nada, damos por rematada a sesión coa incorporación tamén de todas estas relacións escritas de nomes dos componentes. Lembrar un pouco a precisión que fixo, que autorizamos, que se de maneira excepcional este listado se esgotara, de sacar algún outro para compoñer, vale, a lista. Así que, listo, damos por pechada a sesión.